ngempela nama ngisabhilive wemadoda ngeke ubona ingane ikhala njalo ebusuku nasemini wendoda igcwele intshebe kanti vele uziva njani uthola ingane ikhala ingasakhoni lutho ingane ilost i-virginity igcwelela abo-drive uthatha ingane skill shit umthembisa imali if I was a president bengizoza nomthetho ukuthi indoda eripile khona ivele icime ingane ilost i-virginity igcwelela abo-drive uthatha ingane skill shit umthembisa imali if I was a president bengizoza nomthetho ukuthi indoda eripile khona ivele icime ingane ilost i-virginity igcwelela abo-drive uthatha ingane skill shit umthembisa imali if I was a president bengizoza nomthetho ukuthi indoda eripile khona ivele icime wemadoda niva njani uma nilala nengane incane wemadoda yekelani ubuhlengo yekele wemadoda niva njani uma nilala nengane incane wemadoda yekelani ubuhlengo yekele enough is enough yemadoda sephelele ama-teenagers ayakhala ngamanayisi umuntu anomfazi maravela thatha isinqumo athi mina vele ngilandingane encane nama-2000 bahlale bawakhuza njalo ngalento yabo gibeni mote bangasasi yemadoda ngithi justice abosisi bethu bayaphela ngaloguleni silethela kona solo nibajutha ukuthi nizoletha inkomo futhi nale mali zenu lezengepha ichip ifina mayiphele kule sizwe lethu umntana omncane uyakhala ngalenkinga zenu igeneration yamanje ithanda zona izinto but ningadlaleli ngapha ngakithi engithi justice irekumepele wemadoda niva njani uma nilala nengane incane wemadoda yekelani ubuhlengo yekele wemadoda niva njani uma nilala nengane incane wemadoda yekelani ubuhlengo yekele wemadoda niva njani uma nilala nengane incane wemadoda yekelani ubuhlengo yekele